Generali Muhoozi Kainerugaba akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za hariya muri Uganda, akaba kandi n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa byihariye bya gisirikare, akaba yatemberejwe imishinga yitezweho guhindura isura ya Kigali mu myaka iri imbere. Akaba ari uruzinduko yatangiye n'ubundi ku itariki ya 25 Nyakanga 2026 ubwo yakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga. Reka ngohereze ikaze inimenya n'ibinfo, buri muntu wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro abona update za buri kanya, nicyo tugenda tukugezaho update zihariye, yaba amakuru ya politike, yaba imyidagaduro, siporo ndetse n'ayandi agiye atandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ubu rero ku gicamunsi cyo ku itariki ya 26 Nyakanga, ubwo hari ku munsi w'ejo hashize, Generali Muhoozi yasuye ibikorwa birimo nk'umushinga wo kwagura ibitaro byitiriwe umwami Faisal hariya mu mujyi wa Kigali. N'ubundi akaba imirimo yo kwagura ibi bitaro izasiga umubare w'ibitanda ukubwe gatatu kose, aho bizagera ku bitanda 600, byari bitanda n'ubundi 200. Murabizi yuko ibi bitaro bya bisanzwe byakira abarwayi 200 cyangwa se byari bisanzwe bifite ibitanda 100. Uyu muyobozi kandi yasuye ibindi bikorwa bifasha abantu kuruhuka, birimo nka pariki ya Nyandungu yafunguwe muri 2022. Iyi parike kandi ikaba ifasha abantu kuruhuka, ndetse abayisura bakomeje kwiyongera, bakaba baravuye ku bihumbi 67,422 muri 2023, bakagera kuri 76,754 mu myaka ya 2024 na 2025. Bakaba bari kugenda biyongera cyane kuko byageze mu Gushyingo babarirwa mu bihumbi 100. Amafaranga rero iyo pariki yinjiza nayo ni akayabo, akomeje kugenda yiyongera kuko yavuye kuri miliyoni 158 2024 2025, zikaba ubu ziri kurenga miliyoni 200. Umugaba mukuru rero w'ingabo za Uganda akaba yatemberejwe muri uwo mushinga wo guteza imbere imiturire uri kubakwa n'ubundi igaciro mu karere ka Gasabo, uri no gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya Shelter Group Africa, n'ubundi gisanzwe gifasha mu gushyirwa mu bikorwa kw'imishinga hariya mu mujyi wa Kigali. Uretse kandi gusura ibi bikorwa, Generali Muhoozi yanakiriwe na Perezida Kagame ku itariki 25 Nyakanga 2026. N'ubundi bagirana ibiganiro by'ibanze mu kurushaho kwimakaza ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, ndetse no ku zindi ngingo bifite inyungu rusange ku bihugu byombi. Reka rero nshimire buri wese twabanye, buri muntu wese ugeze kuri uno muyoboro. Icyo tumusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo hatagira update zimucika. Dusubire mu kanya, njyewe narimenya nibi.